umuntu ankozeho ibyo kuri numvishe nikanze cyane kandi nari mu businzi. Abasinzi bazabyitaho ni ibirare, numvaga mfite ibirare bikomeye cyane. Numva umuntu ankozeho none nikange mbona n'umuntu muremure cyane wari ufite imbugita. Arambwira ngo urabona rino tabi riri imbere yawe n'iyi nzoga iri imbere yawe, nusubira kubikoza mu kanwa nzagucumita ino nkota ikwice. Wa muntu ngira bucya sinasubira kumubona, ndaryama. Igihe ndyamye ndasubira kandi ndikanga. None nikanze mbona kandi wa muntu aragarutse. Arambwira ngo nakubwiye ngo iri tabi n'iyi nzoga niwasubira kubikoza mu kanwa ukabimwa nzagucumita ino nkota. Ngira ubwoba bwinshi. Bwarakeye mu gitondo arantu twamweraga itabi, ndazamuka banahareberaga n'umupira w'akabumbu haja kuri stage. Niho nakundaga kumwera n'itabi cyane. Igihe nshitse ahantu nariguriraga ku musaza ndarigura ndatambuka. Ngera ahantu nicaraga nkunda kunywa itabi cyane. Igihe ndikongeje mwaramutse nshuti bavandimwe, abandi mwiriwe. Twongeye kandi kubasuhuza ku munsi, twongeye kandi kugirwa amahirwe yo kubaho. Inshuti abavandimwe iyo baherereye, abo tugize igihe kirekire tutababona, abo tugize igihe kirekire tutavugana kubw'impamvu z'ikirere gitandukanye, turabasuhuje. Hanyuma twongeye kandi kugaruka kuri ya channel yacu ya Mandela Bizunga Family TV. Twongeye kubaha kaze mu kiganiro tugiye gukorana namwe. Ndabanza mbashimire mwese aho muherereye. Ndashimira abantu batuye muri Kenya, ndashimira abantu batuye ku mugabane w'Uburaya, mugabane wa Australia, Amerika, ndetse na Afrika hose ku bumwe. Ibyo kuri mu buhamya twatanze bakomeje kutwandikira. Abandi bakoze subscribe benshi, abandi bakoze share, comment. Imana ibaheze umugisha kudukurikirana no kudukunda, natwe turabakunda. Hanyuma rero abenshi bakomeje kudusaba ko twanabagezaho n'ubuhamya bw'ukuntu twaje gukizwa tuva mu bintu twari turimo by'iyobozabwenge kuko twabibabwiye, by'uburara ndetse bukabije cyane. Ubushize ndibuka twaganiriye cyane, ahantu natinze cyane ni hejuru y'igihe nagiye mu bafumu. Ngere ku mufumu wari utuye munsi ya Mezoskare uja ku kibuga cy'indege cya Baraka. Abantu benshi nibo bahagaze cyane bambwira ngo nyabuna kari akantu nzongere kandi mbabwireho gatoya kugira ngo mbabwire n'ubuzima naje kubamo nyuma ya buriya buzima nari ndimo. Ibyo kuri ibyo bintu twabiciyemo, ariko twabiterwaga n'irari ry'iby'isi, kuko imitima y'umupagani ihora irarikiye iby'isi cyane. Niyo mpamvu wagendaga ushaka ahantu hose ushobora kubonera inyungu z'umubiri. Ico gihe ndibuka ibyo kuri nagiye sinanifite ubukene pe, ariko ni irari kuko ibintu byari bihari n'ubushobozi nari mbufite, ariko kandi kubera irari kama nkenera ngo nongereho ifaranga ku zindi nari mfite, nongereho ibintu ku bindi twari dufite, bitewe n'irari ry'umubiri. Ico gihe naje kuva aho ngaho kuri uwo mufumu yakoze ibyiwe kuko nayo babwiye. Yafashe isahani ayishira aho ngaho, afata amazi ayashiramo, ndiko mubona yaravuye mu kabido mu gatoto gatoya. Hanyuma y'amazi umutemeri wari hasi je nyine nije wayapfundikiye. Ndangeze je nyine abari nje yapfundura nsangamo ifaranga urunoti rwa 5 rusha y'amazi. Amaze gukuramo za faranga y'amazi yaje no guhinduka amaraso yose uko yari mu isahani. Hanyuma rero ibyo bintu twarabibonye n'amaso, n'umutima wacu urabihamya. Ibyo kuri kuko byari biteye n'ubwoba cyane. Naje nibwo ni nkabwo bwa mbere nari mbonye bene ibyo bintu
numvaga babivuga ariko nane ntarabigeramo. Nuko naje kuva mu gace k'iwacu kiriya muri Kongo, basa nkaho bampungishije kugira ngo barebe ko uburara bwopunguka, bantohereza Kampala. Hari hariho muramu wanje, ndanamushimira cyane, yagize n'uruhare mu gukizwa kwanje. Ndanashimira mushiki wanje yagize uruhare cyane mu gukizwa kwanje. Ndashimira umuvandimwe twabanaga ngo ni Butoto asengera Methodiste, ndanamusuhuje, yagize uruhare mu gukizwa kwanje. Ndashimira umuvandimwe Ndakize Aimable Timoteyo, yagize uruhare rukomeye cyane. Twakaza turarana karara asoma Bibiliya bugaca, igihe mfashwe gutya niwe twari turi kumwe, kuko yagize uruhare rukomeye. Niwe wagiye anereka ahantu tuba dusengera, anereka, niwe wanigishije ukuntu bwo gusoma Bibiliya. Ntabyo nari nzi pi, sinanabyitagaho, ndamushimira. Hanyuma rero maze kugera Kampala, n'ubundi nakomeje no kumwa ibiyobyabwenge, namwe itabi n'inzoga nyinshi cyane cyane pe. Twararushe arantu habaga mu mujyi haja Trinity cyangwa se kuri Jagwa, abantu bazi Kampala, habaga akabari twakaba tujamo umunsi w'icya ya Jagwa, bitaga ni mu Kimansoro, twakaza twamwera bure gatanu. Habaga akabari kanini cyane, naho twarahamwereye inshuro nyinshi cyane. Ariko muri ico gihe naje kugira n'ikibazo cyo kugwara, ingwara itewe n'ingaruka z'inzoga n'itabi. Narayivujije, maze kuyivuza inza no gukira, ariko ntivyatumye ndeka inzoga n'itabi. Ariko Imana yaje kungirira neza, Imana yaje kungirira neza, nza gukizwa bidaciye mu mbaraga zanje, bidaciye mu bushake bwanje. Imana yonyine niyo yabikoze. Ndibuka ijoro ngendererwamo ryo gukizwa, nari mvuye mu kabari, Anthony Nankurabe niyo nari mvuye mu kabari, hari mu ijoro cyane, ijoro ryari rikuze, hari nko mu masaha 7 za nijoro. Ndazangera mu nzu, maze kugera mu nzu umwe nararaga, ndaryama bisanzwe. Noneho ige njyanye, twari turyamanye n'undi mugabo aracana haba, ari Canada, ndanamusuhuje, yitwa Bukuru Jean Jacques, arahari. Umuntu ankozeho ibyo kuri numvishe nikanze cyane, kandi nari mu businzi. Abasinzi bazabyitaho ni ibirare, numvaga mfite ibirare bikomeye cyane. Numva umuntu ankozeho, none nikange, mbona n'umuntu muremure cyane wari ufite imbugita. Arambwira ngo urabona ari nota biri imbere yawe, n'iyi nzoga iri imbere yawe, nusubira kubikoza mu kanwa nzagucumita ino nkota ikwice. Wa muntu ngira bucya sinasubira kumubona, ndaryama. Igihe ndyamye ndasubira kandi ndikanga, none nikanze mbona kandi wa muntu aragarutse, arambwira ngo nakubwiye ngo iri tabi n'iyi nzoga niwasubira kubikoza mu kanwa ukabimwa nzagucumita ino nkota. Ngira ubwoba bwinshi, bwarakeye mu gitondo, arantu twamweraga itabi, ndazamuka, banahareberaga n'umupira w'akabumbu haja kuri stage. Niho nakundaga kumwera n'itabi cyane. Igihe nshitse ahantu nariguriraga ku musaza, ndarigura ndatambuka, ngera ahantu nicaraga nkunda kunywa itabi cyane. Igihe ndikongeje ngira isesemi nishi pe, kandi mu buzima bwanje itabi ryari tarantera isesemi, kuko nico kintu numvaga nakundaga kurusha ibindi bintu byose bibaho, kuko naburaga itabi nkabura amahoro. Abantu benshi barari twararisangiye barabizi pe. Noneho ngira isesemi, ngira isesemi nishi, nuko ndanarizimya, ndamanutse nshike mbwiye uwacu twari turi kumwe, ndamubwira nti none unywa itabi numva isesemi, rinteye isesemi nishi. None sinzi ukuntu bigenze kabisa, nimba nagize ikibazo narwaye. Ntangira kumurotorera za nzozi, nzimurotoreye nabo tiyabyumvishije. Yaramwenterega nijoro buriya waje wasinze, ureba amahuzu waje wambaye yari afite ibijaga, kandi nta mvura yari yaguye. Turayari amahuzu wari wambaye, ureba ibirato wari wambaye, nukuvuga ngo none ni inzoga zari zakurenze cyane, utangira kuri nta kibazo. Nuko
noneho kubera ko itabi ryari ryanteye sesemi sinasubiye kurimwa, nahise ngenda nja gufungura umwe nabaga mwa mushiki wanje. Maze gufungura numvaga mfite intege nkeya, ndagaruka ndaryama, habe ku mugoroba ndazamuka n'undi aho nakundaga kwicara habaga Karigara. Maze kuhagera habaga akabari ninjiramo, iby'ukuri sinicaye muri ako kabari. Ni ukuvuga ngo nageze muri ako kabari inzoga ziranukira mu buryo numvishe ubwenge bwanje buyobye. Naho natangiye kurukira inzoga, ndaziruka, itabi ndariruka, nasigara negerana n'umuntu wanywa inzoga usibye mu kabari karuka. N'itabi naryo nuko nariretse. Ni ukuvuga ngo itabi nariretse ari uko ryanteye sesemi narikoza ku kanwa nkaruka. Kandi namwoye itabi imyaka 10, nari ntangiye umwaka wa 11, namwoye inzoga imyaka 9 n'igice. Urumva iyo myaka yose nari umurambe muri byo. Kandi by'ukuri umunsi inzoga zanteye isesemi atari uko nasinze, kuko sinari namwoye. Ubundi muri karemano y'abasinzi bakunda inzoga iyo waraye umwoye inzoga. Ni ukuvuga ngo iyo waraye umwoye inzoga neza mu gitondo twakaba tuzuka tukavuga ngo ngiye gukuramwo murumbi. Ni ukuvuga ngo iyo wamwoye inzoga neza nijoro, mu gitondo iyo habaye wabikaga nk'icupa rimwe ryo kuza gukuramwo ibirare ariyo murumbi. Nuko nahise ndeka itabi n'inzoga muri ico gihe. Numva ijwi rimpamagara ko kwiriye gukora umurimo w'Imana. Hari 2015 mu kwezi kwa 11 kuja kurangira, haciye amahinga 2 nicaza muramu wanje twabanaga, ndamubwira nti ndumva nifuza gukizwa. Nari ngize iminsi nsenga, dusengana na mwene data ndakize iwarabizi. Ndamubwira nti ndumva rero umutima wampatiye kubatizwa. Mushiki wanje avuza induru, arambwira ngo nindeke kumukoza isoni muri Kampala, kuko abantu benshi bari bazi ko ndi umusinzi. Kandi ico gihe Kampala hari igitaramo. Ndasoza abantu twabanye Kampala 2015, ivyo kuri habaye igitaramo kitarabaho, bari mu buzuke bukomeye cyane. Nuko nono muramu wanje aravyishimira pe. Buri umuvyeyi ukurera ntaza kubwira icamushimishije, ariko mbona aravyishimiye bikomeye. Nta mwenda muzima nari mfite, ibirato byanje byose nyine byari by'abasinzi, bene abijya bita bya bizarre, comportement nyine iri bizarre. Ariko arambwira nti nta kibazo, niba wumva wifuza kubatizwa genda witegure kuri Noel, tuzavugana n'abashumba bakubatize. Nuko buce negera pasiteri Rivera Mwungeri, ndamubwira ngo ndifuza kwihana. Umutima wampatiye kwihana, kuko ibyo nakoraga nabikoraga ku mugaragaro. Ibyo kuri n'ejo bundi abantu ntibombona mu rusengero, babone ntangiye gukora imirimo y'Imana. Barabonye ndi umupagani hanze ku mugaragaro tagize ico mvuga. Yaranemereye, twaricaranye hafi na ofisi, mubwira ibyari ku mutima byose, mubwira amakuru yose nagiye mbamo, ubuzima bwose naciyemo. Ndanamushimira cyane, yagize uruhare rukomeye cyane muri ico gihe. Yakomeje kunegera no kumpamagara tuganira kenshi inshuro nyinshi. Imana imuheze umugisha, hari n'umushumba mwiza. Ico gihe yambere umuvyeyi mwiza, twaregeranye nawe. Ambwira ko ubwo buzima abantu benshi babuciyemo, tariko Imana ibagirira neza, ndeke kwikandagira. Yambwiye ijambo rikomeye cyane ryaje kumfasha mu buzima. Yarambwiye ntumve rero nkubwire, ikintu kigufasha kandi gikomeye ni uko uhindura inshuti. Tiburiya inshuti mbi izi gushukashuka ugasanga wasubiye mu bindi bibi bikomeye. Guhera none inshuti ya mbere wegera ni jewe. Izindi inshuti zose zikurikira azaba ari inshuti z'imbuto ziza. Yampaye inama, yahinduye ubuzima bwanje. N'ubu naje nibwiye undi muntu zanumva imuhinduriye ubuzima. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe, iyo ufashe etape yo gukizwa, ugomba guhindura n'inshuti. Tugomba kureka inshuti mwabanaga mu buzima mwagiye mucamo, tugomba no kuzibagirwa, ariko ugomba kuzihindura. Ibyo ukora umwanya mwagiranaga muri bya bikorwa ukabihindura mu bindi bikorwa. Imana imuheze umugisha, yampaye inama nziza yanubakiye ubuzima. Nuko naje kugiraho cya arambwira ati kuri Noel tuzobatiza
tuzogende tuje kukubatiza mu mazi menshi. Numva ndabyishimiye kuko umutima wanje wumvaga wishimiye cyane gusenga ico gihe no gusoma ijambo ry'Imana. Twari tubana n'umudamu umwe oninya mama yari umudamu muramu wa bamusabwa wa muramu wanje Musabwa, nibwo yari akihabungira. Yaramfashije ni wambaye Bibiliya ya mbere ntangira kuyisoma, buri joro narayisomaga kandi ndayumva kuko numvaga ari ijwi ry'Imana ryampamagayega. Ndayumva cyane Bibiliya yubaka ubuzima bwanje. Naje no kwabigiye gitoya nyuma yo gukizwa, naje kwimukira no muri Kenya, ari nabwo nakomeje. Ndashimira abavandimwe nasanze muri Kenya kandi twagiye tubana mu buzima butandukanye bwa gipagani, iby'ukuri baje kumfasha kugira ngo nkomere muri uru rugendo ruja mu ijuru mu nzira y'agakiza. Ndashimira umuvandimwe Paul Mukiranutsi Evangeliste, iby'ukuri yambaye hafi. Twarabanye igengeze hano 2016 buri gitondo, kandi nawe tumaze kubonana nasanze yarakijijwe, ari umuvugabutumwa mwiza. Yaje kunegera iby'ukuri buri gitondo tukazindukana ku musozi, umugoroba tukaja mu mirimo isanzwe. Twakoraga ico gihe ubuzamu buri gitondo saa 11 sizeri nabaga mugezeho tuvuye mu kazi, twama tuja ku musozi. Ndamushimira cyane. Ndashimira umuvandimwe bije neza, yagize uruhare rukomeye cyane. Ni inshuti yanje magara, ari muri Amerika. Niwe waneretse icumba bazabasengeramwo umunsi wa mbere, arambwira ngo nkwereka dusengera, anjana mu cumba c'amasengesho. Kuva ico gihe yambere inshuti ya bugufi. Ndashimira mwene data Jackson, iwe yaranze ndi mu buzima bw'ubupagani bukomeye cyane, ambonye narakishijwe yarabyishimiye. Ico gihe twari mu buzutsi by'ukuri bukomeye cyane. Nama nkomerezaho kugeza ubu nyine Imana yaratwaguye iby'ukuri. 2018 ndibuka nibwo naje kwakira Mwuka Wera, ndetse mpabwa n'impano y'ivugabutumwa, umuhamagaro w'ivugabutumwa. Natangiye no gukora ivugabutumwa 2018 kugeza kuri none, tidufite gusubira inyuma. Yesu yaradukijije. Ico nshima nuko Yesu yadukuye mu bubata bwa Satani. Mpamvu dufite fieri, tugendana fieri, nuko Yesu afite aho yadukuye. Ico twiratana mu bugingo bwacu nico Yesu yakoze. Nukuri nta mwana w'umuntu nza niratana mu buzima bwanje, nubwo benshi bagiye bamfasha muri urugendo rwo gukizwa, ariko mu guhamagagwa kwanje n'Imana yampamagaye. Kuko ibyo nakoraga byose ababyeyi ntibari gushobora kubinkuramo, kuko umuntu wagize uruhare rwo kubinkuramo ni uwaducunguye. Uwabambwe Igorigota ni wadufashije kugira ngo tuve muri ubwo buzima bwari butubase, twinjira mu bugingo buhoraho. Akamesaje gatoya ngira ngo mbagazeho, birashoboka ko ukiri muri izo nzira, ariko ico nagusaba nuko wagaruka. Iby'ukuri ari ijambo nkunze kumva cyane. Umwuka yaje kumpishurira kubaho nabi si ibingibi tuba tuvuga. Umwuka yampishurira ijambo rikomeye cyane. Kubaho nabi si ukubura umwenda ushobora kwambara, kubaho nabi si ukubura ibiryo ushobora kurya, kubaho nabi si ukubura ico woheza umuvandimwe wawe, kuba nabi si ukubura ico wakwishura inzu. Kubaho nabi ni ugutakaza ubuzima, ni ugutakaza ibyiringiro byo kubaho. Reka nsubiremo. Kubaho nabi si ukubura umwenda. Kubaho nabi si ukubura ico wokwishura inzu. Kubaho nabi si ukubura ico wokwishurira abana inzu. Kubaho nabi si ukubura ibiryo stoke mu nzu. Kubaho nabi si ukubura ico woheza abandi. Kubaho nabi ni ugutakaza ibyiringiro byo kubaho. Ibyo kuri iyo uri umupagani nta byiringiro byo kubaho bufite, ni ukuvuga ngo ubayeho nabi. Abe nubwo wotunga ibitagenda, nubwo wotunga inzu hayitoshi, abe nubwo wotunga abana benshi bafite imirimo ndetse bari niyo turiko duharanira kuja, hayitoshi, kuko nta byiringiro byo kubaho ufite. Ariko iyo ufite ibyiringiro byo kubaho nguko uba uri umutunzi. Gutunga rero ni ugutunga Kristo. Arakandi kantu nayishuriwe,
iby'ukuri namenye ko neza umuntu utikunda abandi ntibashobora kumukunda. Tese gute ako kantu naragahishuriwe gakomeye cyane kuva nakizwa. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'ubupagani nta muntu ukunda, nta muntu ushobora gukunda. Urashobora gusangira n'abantu ariko nta muntu ukunda. Ariko iyo ukijijwe umwuka aza kwigisha gukunda abandi bantu, kandi ibanga ryo kwikunda neza ni ugukunda abandi bantu. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda abandi bantu uba wikunda 100%. Ibanga ryo kwigirira neza muri ubu buzima busanzwe ni ukugirira abandi neza. Iteka ryose nubona ugiriye umuntu nabi uzamenye ko washizeho dodane ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwejejwe ni ubuzima butekereza abandi bantu. Reka nsubire muri aka kantu bavandimwe. Iteka ryose icyo wakoze uzagikorerwa. Birashoboka ko ubaho ubuzima bwose umuntu atarakugarura neza wamugiriye, ariko ubuzima ubayeho bwose bajya abantu bazakugirira neza utabazi, niya neza wagiriye wa muntu nabo batamuzi. Kabiri, niba uzobona abantu bagukunda, niba abantu ukunda bazakuvuga neza nawe. Ibanga rero ryo kubaho mu buzima bwo mu mwuka ni ugukuraho ibyo ufite muri wewe ukabiha abandi. Ico kintu umwuka yarakinigishije. Twarakijijwe, tudufite gusubira inyuma. Message nubwira abandi twabanye. Mfite abantu benshi twabanye mu kabari bakiriyo. Nabashishikariza kuza mu gakiza. Muri Yesu haba ibintu byiza cyane bikomeye. Muri Yesu haba amahoro. Muri Yesu haba bijya byose tutakaza tubona. Muri Yesu ni ukuvuga ngo iyo ukiri mu by'isi, iby'isi biza biguha inyota yo kunyoterwa iby'isi. Iyo uri mu gakiza, iyo wakijijwe, agakiza nako kaza kaguhatira kugira inyota y'ibyo mu gakiza. Bavandimwe, abatuzi n'abatatuzi, abo twasangiye n'abo tutasangiye, abo twagendanye n'abo tutagendanye. Hari abantu benshi twabanye muri Sansosi, hari abantu benshi twakinanye mu gatimu nakiniramo Gabaraka cyane, ngo ni Flambo, nakundaga kujamo muri training, nakundaga no gukinira mu kandi gatimu k'abavetera abasaza babaga Baraka, benshi bakoraga mu Maonije, ngeze Kampala twagiraga itimu yacu Murenge FC, ari benshi twakinanye muri bo. Hari abandi bantu nageze na Kivare tuba inshuti cyane, ndabyibuka twamweraga mu kabari kabaga haruguru ya Delta ya Shelta nako kari karagizwe na mwene data aracana haba n'umugabo umusinzira sinkeneye kuvuga izina ryiwe, twarasangiye cyane, twageze za Kabingo, abo bantu bose baracahari. Ni ukuri ico nabashishikariza nuko ivyo murimo ari imfabusa. Uzupfa ukabarana n'ubuzima bwawe, ariko ubuzima bw'iteka tuzatubonera mu gakiza. Bavandimwe, message ya nyuma nabaheza, nimuze tube muri Yesu. Abakijijwe bakibifata minenegwe, nimuve muzo murimo, dukorera Imana tumaramaje. Umwanya dufite ni mutoya, muda tunayo duniani ni mdogo. Ari umuririmbyi waririmbye Igiswahili aravuga ngo nikikumbuka ndugu zangu wengi sana, tumeanza nazo kwa safari, sasa leo wamerudi nyuma, ninalia machozi. Aravuga ngo siku zinapita hazirudi nyuma, tujiweke tayari, Bwana Yesu anakuja. Yesu Kristo karaza, umwami Yesu karaza gutwara itorero, azatwara abakijijwe. Message nagaza ku bantu bose, nimuze tube muri Yesu. Muri Yesu haba amahoro, muri Yesu haba urukundo, muri Yesu haba ubumwe, muri Yesu haba kuvuga neza, muri Yesu haba kumva neza, muri Yesu haba ibikorwa byiza. Bavandimwe, Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turabakunda cyane, muzakomeze mudukurikirane kuri channel yacu ya Mandela and Bizunga Family TV. Tuzabagezaho ibiganiro byinshi, ari byo mwifuza muzabitugezeho, tuzabibagerereho, tuzabaheza inama nyinshi ico bafasha kuva mu buzima bwa gipagani kugira ngo mwinjire mu buzima bw'iteka butazabora, ariko gukizwa, ariko kumenya Kristo. Turabakunda kandi namwe turabizi ko mudukunda. Turifuza rero inkunga yanyu, mukanda kuri ka kantu subscribe. Imana ibaheze umugisha, tuzongera undi munsi andi mahirwe.